Odofo me maache enempo mo aha enempo mo adwo baby awo bi a wo hwedwumadi we eye empo Nkuranhyensem adwumadi a wo hwe me e wa Adom TV wo somfo Apostle Doctor Niteko Tego ena medi dwom a medi dwumadi ho chia me ma me ni kan na wase se wo de wa fidie ato Adom TV na woni medi dwumadi na me mo mpa se onyame ensake se re betre egu so we da be fa biara wa brabo mu wadwuma mu ware mu sikasemu na yedie adwaro ene de so ni amede bre won eti fini se kwambi wa betimi afa so se kwamba foforo ayera wo a empo abrabo ayebue no da hiada wo mu me se da hiada e kan say adversity ye wo da bi ha wo nsa be si from anya da bia na abehihya ebeba mu sama wo anya nipa nyina na mabeko so atafre wo timu poye pepepe se de etie bia no ehwammo edie bebem na eba na saa ya na de ehu yenim yo no se Yesu ye bosobo ibu ane adane nsabro ene kasa se benfaso oni so eba na se wo kire wo kwan bi so a ensu me kire se de di kan ne se ye se otimi trase ebisa ho de na eba ye e de na siye to so mienu consider the alternative pathways so de etie bia no ba bia fa na anko yi a eno kire se eno pene kwan se ofa so. You have to look at different pathways that can help you move on. In life, when one gate closes, there are many others that can open onto you. Unfortunately, you keep standing at the closed door, whimpering and whining. Se ebane se kwambi sia. So be free ho eto na muntu akọ anim na agina ho na anya mi yeo na mi bre na wadi mi hwamo na wusu enya na beboa wo. Se wo dan wachi ni wani na bi se kwambi o ha metimi afa so amane asi mensi biom. There may be other ways and means of doing things. Ebia adwene bi a wodwene ye na de obedum pempenso bi. Ebia ne ye bi ade na adie. Ebia suban bi ni kasa bi a wo ka kire ho ne wo ka kire obi e na de obedum pempenso bi. Ene ebia obi an ne bo koso atafre etu amana montuwe e na ama onsa sifom. Bibia nkire se untimi nya nipa no ho. Ene bibia nkire se suban na ade na adie no nya mu. Ene bibia nsi kwan se adwene a wodwene no obesakra mu. Bible no kwa kire me se wo sakra wa adwene mu a wo sakra wa setere mu. If you renew your mind, you will transform your life. It doesn't matter where you've gotten to in life. You can always renew your thoughts, to renew your emotions, to renew your beliefs, and renew your attitude to transform your life results. Ababo so so tell tebia anya be ba bedro no sa na efre wo. Obo se me de me hia ni be me tuntum o me de hwe wan na ka kire wo. Ba bia wo gina wo ka se ye hia ni ba no. Obi gina ho eyo odini ba. Ba bia wo twa bia su no awade na otimu a wusu no bi waware de adenti na won fa kwan foforo no so na mpe de ye fata ema wo. Wono hu kani se de mabu bura besi nei ene ma ware amoware se mo mpa mo ntrase mo nsin konwa na mo nya no babae na mo no se nya mo yo no emwa mo kanko mo sakra ma beboa make wo university kase bi usua de usua no wanya grade 1 wan wabon de ni ho de mo de na pe emre na trase na ja ise da bia wo de okọ exam se copy na se okoto exam papers na ma adwene da adwene po so ye nka ya adwene no sua na edu social media mo wakai bi ebia na adwuma bi na wo ye yentimi mo abaso bibi nti na ye mo abaso ebia kwan bi a wo nam so a wo ye adwuma no na mo awo so obi sa ho se kwan foforo bi wo wa se me fa so na ubi ubu abaso. Whenever you experience a setback, whenever you experience an adversity, it is time for you to look at how you can take new ways and new ways of thinking to create new patterns of your life. In life, we work with patterns. Abrabo I say ye pamade. Because me so no so dey okọ baby pamade apprentice for na am paper no mo twitwa. So otwa pattern. Na otwa pattern e wi a na wapam eno anse betu am wapam atade. Sana abrabo so te abrabo ye twitwa abrabo kesi ani. Okay, Adam oye bone no otete haban ekesi ani e de bone ho ban. Abrabo ye nyina na abrabo ma ye tete haban akekesi ani. Na nye nyina na beboa ye ni. Eze okekesi ani na anye yi a bibi nkyere se obetete no na wasan pam foforo. You can always change the patterns of your life to change the clothing. So that pam no sa na be hye wo. Se fapim bi a be hye no eno abrabo sunsan so. Ababa yebo ye hye fapim ye nam ya adwen pron so.
na me atenka so na me ne yeso na share abrabo mu fapem. We all create foundations of our lives. Indeed, your parents may have created a foundation for you. Society may have created foundations. They've conditioned you to think in a particular way. Nothing stops you from thinking in new ways. Abrabo, baby, I will free. Say we on a me and Jachoko. They can't walk John Gamen. They can't feel the Amalo. Jane, I can't feel any Akagame. Me dem ya Kenny back. Jadi Awokano. Nyagba Watama Yentide. We nipa. Jai say me a Gambi Jimmy, me a chokonje, me a Nunganje, a woman afiabo. Many Okanuaka chokono oje efe a hamman. Kabonjoy. He no jay here tamo, no one of Feoe, come. Beba Ufre, we send our bay amo brabo and woman. On Americano. Maybe our family and who here said I'll be Sheffield, our family, Abu Brapa, na Utiaye. When you find new ways of thinking, when you find new ways of feeling, when you find new ways of doing things, definitely you create new results. You cannot be doing the same things and expect different results. There be sabi won't mean koyam meko na ntete ngum kwam ka say toast. There be yam no eno na abetete. Empanin say akoko he onwa no ma sabi odwan so ntimi wo kraman. Nya obesoso so no eno na be wo no. Enti dia wo ne dey say wo mpa kai hu se wa wo nyina so ene wadwena wodwene. Wa wo nyina so ene atenka akanya ano. Ena wa wo nyina so ene suba wo na adie. Bibie ni ho a hye so esu kwan say da bia da adwene da bia. You can always have alternative ways of thinking and doing things. Another day, I say edun komo yie ahye hu kran. Me bom pai say obrabo be wie opeyo. Na wasan obrabo mu na obrabo ayeka behwe. Aha na meja wo. Me de nase ma Adom adwuma kuofo nyina se camera Festus and Thomas. No ma call sound ni control room. Thomas ama na empo osmosis ba ko pe. Onyame nhira mu nyina. Wa onyame rehwe me nso. Wo no nyame entina